Ia irono gedeni abu gerani kau hau gede andre selumalangi sabel moroi bagi layani nafefu baku keriso Yesu. Nisuno ni kola kami dauga ama bazarugo menoson raga tanah fona nama ni amonia baba manu kasumangeta keu baya dao masiga mabokai dedema banema si dedeu sedona fa ema kema deso aya bokai dedema fa abelu ge yang amonia ba fo elwa kema dia gohita dedeu baba lima zio nalai dao malimo ada Yesu Kristo mengalega yadu ira amalina kali kusebeku ni masia ba kejoai Yesu Kristo maka minggu tanggal 12 siwang bawah silima revi 12 wajib suaita taromalilo malangi sedona tombali berbubuh khoda moroi bazura gama boulalisi fofena sinuna Davido faza felebitu ayat Sara ibuki ono. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 6 balik keda simanedalinia da ubaso bermenosoko da baik fokus tabaso ia secara nifagema-gema baso ayat di sana ba itu bedanya setiap ayat genap penodong yang huo sadul de berdalingau ba be aubu ande de badadeu bangadeu si oroi bebe si lefaya na utanai dedegu na ufaidi bazibongi na uhauge banehege ya odo balu osenda gira-gira sinusuki badadegu basa balu solalu bebe no uabee banana la demo le sangiwa wamekaibu irugida tanda sawagele romalisi notarongo bata enusi aywa bada da jo ahau telu amin. Iramaina wawaina fefia hobu shalom kasunong malani taandre sama gele khania ba jimang ke andre sui itehege tola taruki nomonia itehege tola tasunu ia tededa faurida maasabu ba fadu tedegu ba beasoda fona malani songo hito dede da jamasan enawi fongbui taromalani melalui sinuna egi melalui taromali pamdamano dania bapangandu safaat foma famihoho iramaina no masiep imaneko da tema badaa fe audode ni hasatule i fondondongo Yehova orang benar berseru Tuhan menjawab. Megetarono Elia mengandung ya kelubalan. Bahadia mengandungnya pola kami da uga fenam banau satol balani. Enalai la balu balani. Mengandung ya baba lemae sumangin itu. Babulawa sama ele sufaya kegaan bermanandu tu ira ahori la bebeji botora ahori la dilugulu da badane ahori besoko ira ayo kera Elia mifalaina
te mama mero walani mia de. Balona hadoi salua salili dodo bani faluan rasama eleo andro kegahani. Bayua ini au mana tau mangande. Mebe jumange banahia manu sumange. Ayo bami bubui dano na sami bubui dano. Bana dalini hamena hagaya tola aurina lito na sonidani. Yo mi bubui na sami mi bubui. Irege anono idano na hiya jumange do. Badia bangandonia. Hele walani. Faelelo wa abelemo. Na ula ila niya sato ande pasidu ya ugo lo balai. Rama ina dauni romoda ni baso fona megeno wa yani maiso galita roi bajorubu khalwalana bai huriko i ajumangi megeno hori lo adoi fona niya ni dano lo adoi fa unia ni dano hai kata ila lo fa abelo lo balai tena fa abelo kelia. Tetapi soji baga meedega fe awdodo niha satulo ifo romo ini. Badaro malisi no taromo mege sondolu sedona ta erenusi badai. Yang pertama moguna mangando ita. Moguna mangando. Natasofu mena hana lenai ila Yehova. Hana lena aboto madadania olofo nao moguna kegu gefe moguna kegu wawa haudede moguna kegu wa arodede kulowalani bahana ba harus manando da nasa bai farowi taga ponondrono Yehova hoja tule be bere dalingau babi au ande be badadeu bangandegu si orang bebe si lefaya. Hana pamangandel ka berme fa aurida hafa hafu de walani. Naso menani alena emanandel. Naso ini alena iraraga ya to babangalu ke na walani. Artinya ma abel fefia. Ma mo ikonia hadaya diso. Ma berwata tuania hadia patola ifalua fefu hadia ya. Tapi learn yoga ma eno. Supaya beber dalingau babangandegu. Rupanya sangande saramege ila bahafa ahfududu wa awliya. Sidua ila ba fangandonia ande sambua fama bobo faurinia surubalan sekali tu fanandonia ande amaidola fama bobo faurinia surubalan irama ina banu moda mungkin ahoriso pipa pane maidano muroiba hili atau muroiba pam ya ba enaboto badededa lenaya rumugi to banomo ni dano na lena pipa to salukan ya ini si manegoi haga lampu orang lena akan tola mana moholah kedaga na lena moriba sumbernia soja mate faya iya sojo loro ya iya kabel ya kabala dei jila ya matada tola tababaya. Pipandi maeno solo idana bana moda tola tajira ya tola tababaya. Tapi hana mata amai dolaga fabu sada kelobalan. Bahadia tajira wa mafabu ita kelobalan. Hadia sonora. Hadia morga joru gonora ba moro bulidano. Pamasui sotali taila. Mai ada getaran-getaran tawau iya rono luwalani bai rono li ira ama ina fama bobo ya ita bakhlo balani sambua mege babangando ande ifau ya faduhu satado famati
Beret nama nanda manu ita lena famati, lena faduhu sadededa, hauh mangandu ita. Hauh ke mui ita mangalulu, hauh ke ta ando ni ando da. Hara ai duku, ya aga saluran bani semi mangandu. Mangandu ya kebek, paya ia saluran, jadi jelas ai gay ando. Anda tadi harus tuyu gumaya pak famila bela pak nama tu yuwa bamo mai bom ada ni ando mo dona ada mama lua fafu kedo de baniha bamoa dona ni hao dania somana bahunani ora fangande fuku tena fanando sisugi lomalani babangando da sifofa mati. Kalau walani babangando da sifofa aduh sadada. Ya, sifofa aduh de bahwa ya uga walani nahia manandegu. Ya uga walani nahia lama emagu abula degu. Anau sofu keda hanawa kalau walani muita manana. Haba selupalan. Beri ramaina fanandre sifofa mati kelualani adalah berdasarkan haiga ibaisa wa aboto badodo dayak lualani. Sekali itu fangandre sifofa mati bafaduhu sadodo kelualani adalah menyatakan bagaimana kita percaya haiga ibaisa wa aboto badodo dayak lualani. Fa'abotu badodo daya artinya haigai bisa kuasa lo balani, hanataya lo balani, hadia ni falua lo balani keda, hadia cahaya do sinotatema. Berat memang kita manado kenia, tak ilah bahwa tola ifalua keda pangadoda, tola ibe keda gangan doda, tola ia manado keda, bapa mulala abula doda, informasi lo balani anda suka maafeku lo balani anda lunai fadi babania iwaga ibedeu bani hasatula pa ibedeu bani hasilo atula ibelo bani hasatula pa ibedeu bani hasilo atula. Itulah Allah. Jadi sekali itu kembali bagaimana kita memahami Allah itu, maka itulah ekspresi kita menyatakan doa dan iman kepada Tuhan. Ya. Menana baniha harus taila sifat-sifat hadao. Sifat hadao namanya gehenia boy alio kewa hadaya mesidodo. Ya, khayo wae jofana, suno wae jofana. Baniha menaidau, ya. Baniha, nah hadiah ni ada dan hadiah ni ada datolo, mungkin lena lasu, dekeg mana, 20 juta buat gig. Mungkin ta'alui nasalala, tafahela nasa, ya. Mungkin nasa tawaknya atau inu aerokuma atau hang lena mida berbahalau, ya. So istilah masono batelo gale-gale wae jofuna gale-gale. Ya, nah so meja nande gulo-gulo bayo ayo gale ay sindo bermau jira gulo-gulo. Ya. Artinya ada cara mengapa maila jiwa ni adao simane. Ya. Bersomeno ba hubungan-hubungan papun besar ya, penguasa guli danon. Ayo namida bukunya dania buiwae tuna wa apade. Tuna mana wae kenapa ale, tuna mana wae wa atebai. Padanya mate ya semua buku bahana dia ditolak uvalua dia gohok tutu. Tapi na ofana wae buah ada bukunya, iwa ke ofan. Analona kidi-kidi pun dah gugal nama debenya dong. Jadi sekali ke mangandoi tak kelobalani sifofa mati faduhu sadode bergantung bagaimana pemahaman kita tentang Allah itu.
Hai gaiwe saya lobalania deh. Ya. Fa'aurini apa amo to badodonia lobalani si mana gay gamuatania si mana gay wa arododonia famahatu fa'urinia selobalani. Tapi nasunia wal ai marato ai ginau fahum selobalania deh. Marato ai ginau manade selobalania deh. Lalu nama ila duduk. Ya, satu ni hasilnya Pak Abu tu badu di Romalani. Romalani sebuah formasi. Nah, taruh menal seminar dani atau gino bu itu Romalani yang dia baik bergantung dari formuatania. Kalau menal Yesu, ada tu ini Yesu. Apakah dia tu ini Yesu? Eluannya selifal. Yesu ayah ma tetut ledeg kelima gumewi uande orang ledeg fa'al ya pada Yesu Immanuel hana bala beti Immanuel ira amaina iwa badalana fa'amu khadalu balani Allah Immanuel Allah beserta kita bahwa Abu Dede bahwa Ata'u Banilawina sedang haya ugenawu Allah Immanuel. Jadi artinya tak alami wa masih lowalani, tak nikmati wa tolosa lowalani, pamangan reda pabadusa deda kenia molo fa apo to badeda lowalani ade jima ifal wakhoda. Amin. Tolong tafahami ya. Artinya kita percaya, kita mengimani Allah sepanjang kita memahami apa dan bagaimana Allah itu di dalam kehidupan kita. Lobalani ande lobalani jilo itu, lobalani ande lobalani ewai gasoya bajorugo, tapi ila bairono ngawalu jalua sudah berbidani. Pemahaman itulah maka badal kita untuk mengandung mengalulu ke dia. Ira amaina si dua pada Romalian de yoga mae si oro bebe si lefaya ito huga nasa no ila bajibongi soya no nehe geda odo adai wow lasan da geraira si lesak pada de baka lesan lalu bebegi mane barani aini hada alo sara bebenia lena ila waya lena ila fafot mata barani tebago talwa disoya itanda gamana lena ila fafot ania tola januma ya oto lena ila fafot sida. So mana lau malau talabu lau iwa khada lau tapi tak kabada dunia yo funawai dogo namun dogania lau nalu nanti nang usah kan favoci ya favoci so gemada tajaji kania ai molu so ya yo bedaru wakhu mai molu so sia Derawahu mahemolu. Emang na ori mahemolu. Pakai ho. Akam badudunia. Wow, ori riwai dudu. Pafoci ho. Pangamalu hadiaya. So bagino to meso HP ada mana ba? Ai kasundau ke bang. Masoi do balala. Balala hai ke bang. Ai pukunya balala. Masoya balala bana mahai galala bau ya lalau ya batera-tera gasoya pambubuno mo bayo gasonda bahati me anso mahono iklan Indomie deh. Kamu berada di mana bang? Di hatimu dong. Padahal gasoya pambubuno mo lang ya Fafoci oya sibai kiko oya sibai lela ya tapi ini ada barangnya iwa
Aduh, ini orang luar biasa. Lalu na tandai ke dede guna alfai ki bajimongi na hau ke mane fe ge ya odo bale senda gerai rasil segi pas padeng bale solale bebe. Waduh, ini berani untuk menyatakan seperti ini. Tapi ada si lugu walau na ai si pasalannya sanura walau na solale le irama ini no la le wadia bano ko fasala ini bagi ila malani wasi dua pao masih ila malani wasi dua pao masih tapi lena masih ana tahona horoda lena masih ana tabini horoda o masih malani tabokai penani ana malore ta ambil bahasa dulu bahwa iman kalau kita mengiman harus saya yakini lalu nanti kita yakini batang mana air yang kita mana wanda tuan yang selenagu na wanda tuan yang nitibo wanda tuan le na irama ina yoga sefunia aoi mola wore le na satule bambe mera pura lugo gatela lugo gatela faurira mambaga sibai taila lewato andel alabe kerami masonoga ne bamedan na muimanano simate so do bua jitu bay olifunda lewate da sambua bay simalingkarbe pasambua lawadane pemakaman Firdaus tawa mana lo naik da abe tagal bagi fai di bagas bay mai taman ya so memendaga matan wo omojinenge fagohi-gohi manoda mai di lewat simbol olo panggabean olo panggabean niha sabele niha soanaa ya niha soya gimolau silsegi pamumui la fai guher haba fagohi-gohi lawalu na midaga mai gilewat olo panggabean han lawate masih soji to ese balewatunya ubah dia lawalu rupanya lo na fagolo-golo mana ya tapi hadiah bahasa tolaji jimate ada yang itu lagu Yesus tu demi bahasa maya medola tola sapun tola jimate abeng bagasi bai sambapami bagasi bai samehedemi tapi demi bahasa lusuh anda mai jua holo mana ni mori bajorugo ila bahasa dede gua sohawau lena usuna jilusuh ma bagasi bai bahana babaranya ila lo balani sebuah formasi sila ide fana dudu maurnia horaniha na niha meya mana lulu ye fa jala jiso salah dunia bai anu goi bale fa hulu bangga malu ni fa wanita ande ji luar biasa maka ande romalilu walani sarang hadiah meita mangani bahana ba mangani maeno mai furaga khuda berme faulillah fa'akudi lena hadiah yang merukhuda pefu dia yang hamuroi kelwalan tapi pamanande ada si fau fa mati si fau fa afu sadud walu walani ande ya walua khuda dia jinanya tanah khuda simuita mangalulu khuda basitel hadiah lena badede dahulu hadiah lena badede dasal lena babeweda lena bahuruda hadiah lena badanada ada yang terwalani na bega melau bana itur tudu sogola luwo kenabo ai sakali ado bai bolo de dunia mea ite magamela mande lo walani format tudu bafa auri
Afame ame ela benai. Patraturana ina tahu kenia. Soya. Lenai ai tola mekhuana. Soya. Ni baguan re afa kemana dunia kerbu. Soya. Ijen rau guan ele na badudera sekolah. Mare mana ira pahape. Soya. Lala wa auri mana buni maaf semane mana. Taduna kelopalan. Ber ya ia amada. Ya ia somasi. Ya iya hadiah iya joguna khoda. Tapi hadiah dania iwoni apa ayat siun bagas siban. Banasa neli basoda. Uanga refilinda uga efondongo salibu ya ugal walani. Hate embere dalingau khegu fondongo behede. Sekali teriwa uanga refilinda uga efondongo salibu ya ugal walani. Hate embere dalingau khegu fondongo behede. Mayo mae fe audo doni hasatule i fondongo Yehova. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Andai kunci darumali ande mah. Orang benar bahasa kali te daun isok dakoda. Fonalawalani lena sitobini. Soya ada ila wana satule daun. Pada ila geuy wana sira-ira ieu daun. Paham tola atule ni. Guru Yesus Kristus mana dulu punya kita. Sekali itu baniha lena fatul, baniha lena fasaki. Baba doniha, oi mana silo masilo malani. Tapi hamegara tola, hau doniha. Mona hasonia jisefi, mona hasonia wa atule. Na nosidu itehego Yesu Kristo ni tertuda dame hari Kamis no maya bajorugo berarti maya bagulidano berendau berita irege mate ia badala refa mea tola te fa berita ba kau kita manabuli satulu ber dunia sinomahele nyawa badala refa ira ina yo masih lena satulu bakhoda. Tapi noya tuloi talomalani. Baru Yesus Kristus. Menoya tuloi talomalani. Babai abu sitede. Bai ragu-ragu bapanadu. Bai atau bapanadu. Bai aina bapanadu. Mudah-mudahan lena ay satunya Kristus gana lauknya anadu. Bai wao ay lena nawila manadu. Anadu waifu. Amasui yo ay moya tanani ragu. Anando waikula. Ya. Na soja tunya Kristo si manudaona sa. Bahaya mau ke manunya Kristo. Na satunya Kristo si manunya haya mau ke manunya Kristo. Berat tanggung jawab jatuhnya Kristo balingkungannya fulu kakak atau fele 5 kakak. Ero ino ya mai mangandu salah. Ya mai be mundaradu. Na sojo foso ya mai mangandam ya tuh na soji tersinggung perasaan luka hati ya be daludan ba yo sadania pamuinda guga khang balana kiila manando na soja tana Kristo simani maka hewisa watola ira amaina siofona Abu tu pada dia bayar kita ni sebuah. Ini sebuah kita. Aham dulu aku tu itu malam. Takkan buat. Takkan buat wasa. Takkan buat osa. Takkan kufal pada dia ugal malam. Abe ekhan dulu satu. Be ekhan gege. Babangan sifau panam malam. Balu cilo yang malam. Khoda lowalan irama ina hadiah jamu khoda hadiah jilo na khoda hadiah ni alida hadiah gabula gedola daani wao fi audu ni hasatulu ifo lowalan illa tala ilo lowalan ilo tala ide tapi manawuli hadiah soba berat nama
somea kabel baha. Tapi nama mai ate u kabel dao yawa. Dan akan tulang mengolah. Idane mengalir papipa. Tapi faigi pipa. Nano moleleu, nano tersumbat. Idane le akan mengibadah. Ada contohnya ya. Tapi tentu contoh si lebih ahate baka badedega. Iwa tenga sambo danau balani. Tenga goi sapi soria baba mono angat badedega. Tapi orang ni anu cito bali baba. Maka anda isofkan adia no atulo kira-kira dede. No atulo kira-kira dede. Ai angani. Malani anda misuno saboto badede ya iya. Asabali ya malago si pautu baju masih balani. Tapi tena ba jo masih. Kita urunya mana? Ikut motor balani. Orang marase lau mina bafasa besok moto. Mana lena umai mana liuro besok duduk pasti homo. Kan artinya panganda yang tidak masuk akal. Bahana pasal kata ando itu. Lona pasal. Tapi hadiah mau guna ya, hadiah mau guna. Ada dua permintaan. Kebutuhan atau keinginan. Nah, kebutuhan ide ilmuwan, amin. Tapi nak keinginan, ya, keinginan. Kadang-kadang ya ada iralame namanya bafasa. Kebutuhan maeno, asio, lada, gulo, kopi, sapu. Tapi danya marugi bafasa. Mamajira baru kosi mabaga. Mamajira baru gau mabaga. Mamajira tasi mabaga. Padahal sona tasi banomo, sona baru banomo, sona baru kosi banomo. Jadi itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Ya, abu tidak ama, mau ya, abu amba yang musuhnya, tapi yang mau rumah itu bukan kebutuhan, ya, itu keinginan. Orang macam ya iwaba makono ira papagu ko makagu idanya kaninagu ina susi bulu iflo ke Maroko ay manebak badul ida si may banasi go ida haba harus mengoko ba mi au fumbotu jadi fanau betul si may banasi ya mungkin itu kebutuhan tapi apakah ada resiko bersogi kebutuhan idoro ita babakhe, idoro ita bamaamate, idoro ita bakebinasaan. Ya, jadi kebutuhan dan keinginan kita coba tak bedakan sehingga hau dedega. Lena bere wa manusia guna keda lawannya abu dedega. Tola manemu omu, tola mana tapi jagefe, tako ono gefe lawannya kan abu dedega. Ya, lobalani mai be kulidana. Robalani de lauku, robalani de robalani patumbo tu jinan, robalani de manenane nada, aboi tamanai haluda, nalona ide ana mafalala gitu de mangele-ngele abadola gitu, yo ini halula, faide ide nia, fe manada mano, to baita de bambabada na mufuhui, bohoi da bai mal subadan, asoai funa da tau fea. Nama akhemu ita pasti itu baik kan. Anda salah gala, ibelo walani kesehatan, ifo danu, menemanena ter gal. Luar biasa danu jiso hile fana luona. Fumbu latani hagena, auga mau terbawa ya. Hah? Dua figure ya, iya ya. Atamane. Nama mawua ya, mawua suatu mawua. Taterlala hileu fanaluo. Ya buah gen, ya buah gai. Ije kerang, ije guro, ije kepiting. Inagu mege gimoi hileu fanaluo. Ifai da udah kepiting ni. Mai ya pasti hileu fanaluo so kepiting. Tadi itu berkat. Kalau namanya ande tamu sudu turuda. Tapi gimana nabo? Itu
Itulah kasih Allah. Ya. Tapi kui tawa ai, tak moi mana panas, mai menang wai kepiting. Bawa solodanya satu keranjang. Lona. Kau lagi mangan ita. Kau nagoi ta ando kunya ba kedodo. Kau nagoi ta ando kunya obo. Ora ya joko Asia ya joko widano. Ya joko fabeluda. Ya joko fanera-nerada. Makanya boy ai tusi wangan. Ada kalau malihat dia kata malke, bayi manis nana badede. Angar filinda uge, fono dongo salibu. Ya uge lo lagi. Atau berdali ngau kegu, fono dongo wede. Dau baso, musoba fokus. Andai keberuntungan dari fokus. Tabaso sekaligus telu ya. Angar filinda uge. Fono salibu ya uge malaya hata berdali ngau kegu fono wede babe dia aman ke fangan kita VDA itu juga doa ya fangan ke VDA wangar filinda uge sambo action dah, sambo tindakan. Hana ba uang filinda berkumangandu. Lalu fondondongo salibu. Allah senantiasa berada dalam sikap di mana dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Lalu ya uge lo balanya. Artinya jelas arahnya ya. Jelas kepada Tuhan. Jelas kita berdoa kepada Tuhan. Mau turaga maeno. Bagaimana kita berdoa dengan iman kepada Allah itu adalah kembali bagaimana kita memahami bagaimana Allah itu dalam hidup kita. Lalu ada yang betul. Hatu ege berdali ngau pangan kia. Lalu fondron rono wede. Hatu ege berdali ngau fondron rono wede. Abalia tahu kan yang betul. Tahu cara-cara sesuai. Sara, dua, telu, eva. Ada yang mengatakan fae makanya lomalan sebuah formasi. Ya. Tapi lomalan yang sangat ekstrim. Dimana saya paling tidak suka seseorang berdoa hanya minta begema, begefema, behema kesehatan, behema hum, behema buala. Wajinanema orifi gurifema. Ini merasa mengapa? Kalau hanya itu saja doa kita, berarti ada manengan yang ngeraga Bapak Uri ande kebutuhan di dunia ini. Kebutuhan baguli dana anda. Fenui mana soya? Lenai mi Allah fundaga, lenai mi mafakhel daga. Fenui mana? Yo mate luna na andre mai pena dulu balan lang bahada pananda da pero angade dulu balan sana abele naga babulawa fanandai geswaya ya abele naga babulawa malima anyane malida tena inada matua tena amada matua tena numeneda tena sipur tetangga heda tena nene malida anatane malida apa? Abalan daga mulawa malima soya. Femana daga nasoma nandai. Ya. Jadi yo ande pananda. Yo aru de mababa mati fu. Merena aru de ni hamba mati. Nasoma nandai go. Tola mena ia babulawa fanandai. Tena te ala ia. Tena te kala ia. Tena tobelesi ia tu. Tapi dia menang karena dia terus berdoa menyerahkan hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kalau bahasa Indonesia, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendekkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tuhan Yesus memberkati. Kalau menghadiri. Mami sawagul dalam maliku maswaya unahan iya badedema dama orifa gebalala ba orima
Sidudu wal malangi dauga sukhefa aurima basanila mamuala ko fadaya nyadema tau masih dauga nama fare-fare so dadema enano satu na angkatan namo per Yesus Kristo sino mate basang heli yaga tanoi kepada dema termani-mani pada Yesus yalu no mafono no li no